Tharoizam ki thodok amadi mob cleansing ki mayokta ngasi Imphal yauna tongan tongan district singda miyamna mayra ki khongset satkre. Save biodiversity for everyone's life haina mingthonba global campaign amangasi Manipur ki governor Dr. Nasma Haptullah na hawdokre. Lagliba Lok Sabha Mikhalda BJP sauna mai thiragani BJP bu Manipur ke laimaidagi maru phangna muthatpa haibase Congress ke lengdraba firefni haina MPCC ki Vice President and Lokena singnakre. Imphal ki Biramun College Somong ki staff nipan bo DPC tawdana tumin haplami haiduna Mairu Singna College asigi A block solon singre. Amasung Anti-Drugs Abuse Campaign Committee Moregi volunteer singda drugs sabani haina singda miyoi singna landarak padagi irang kokre. Mayam kurumzari adomni biribasi Impact News ni ay taklamam siyam kanan hauze pungza si pawagi marba pawsing miyam pizari. Mob cleansing amasung mob justice ki mayokta Imphal West District Administration na sinduna miyam ki oiba candle rally ama Imphal City ki akoiba da satkre. Imphal West District ki Deputy Commissioner Naurem Pravinamadi Imphal West District SP Jogesh Chandra Haubizam na lusingba rally aduda Manipur ke tongan ba department sing officials sing amasung local sangstan Maira Paibi mihut kaya amasung miyam na sarv yaduna pangtokibani. Rally adu Yaskul Janam Sthan laiba hisam yaisam pata ki hauki Miyoi sa kaya na sarv yakiba rally adu kaisam thong kaisam pat waheng laikai Nagamapal lambi tamna laklaba matungda khwaraman kaithel fauraga Nagamapal tamna laklaga thangmoiban thau ground da loisanki. Ngasiga rally adu sarv yakiba Imphal West District Deputy Commissioner Naurem Pravin Kumar na haikibada rally asi maru oina thas ki tarahumdoi de thokiba Tharoizam gi mob cleansing gi thawng adu yanniba phongdop utpo oina madi asigumba thawng asi matungda amuhana satharaktanaba miyamda pauzil pibo oina satpane. Khongsat asena mob cleansing ki thawng asi miyamna pamdre haibadu mayek sengna takli haiki. Ngasiga rally adu sar yakiba Imphal West ki SP Jogesh Chandra Haubizam na haikibada state asida lairiba miyoi amata logi mathakta laite loinana lo makuta paiba yade. Tharoizam ki laibak thiba thaudok condemn tawi loinana malem pumada khanganana bangasig rally asigi mapungoi pandam ni haina SP na makhata na phongduki. That today the peace rally is conducted particularly in protest of the recent mob lynching incidents. We all are united and we are here to spread a message that such things should not happen in future again. Naantang tarahum dogi ayuk thokiba mob lynching, mob violence dogi against the Tajabarelini. Nobody has the right to take law in his own hands. Law kanam ta khutta paira charpa yaroi. Aduga violence amsum mob ki kano se we condemn tawi sigi message we want to spread to all the people in the state of Manipur and also to other parts of the world and the country also. Nakalamaranda Imphal East District Administration CSO Maira Paibi Masong Imphal East Police na suspun na sinduna Imphal East ke tongan ba mafam kaya da fauduna miyamgi khongset peace rally masat kre. Imphal East District Deputy Commissioner Sitra Amadi Imphal West East District ki ASP Mega Sandran Lusingba rally ado Imphal East DC office mamangdagi chatpa hokibani. Rally ado Porompat Lamlong Kongba Konung Mamang Hata Sekon wangkai na singma mafam kaya faud na sakhi. Rally asi khoi punna awareness ama leimina bagini khoi gi leibak si democratic country oibada natana rule of law leiba adugumba leibak ni khoi citizen amana praja amana maning tamna mana law si makutta pairaga mana tawning mamong da tawba yaba nate mob violence ki oiba incident da thoiba thodok adagi maya masi rule of law gi makha da su yadaba singse khoi punna khangmina duna matung da di praja khoi khudimakna khoi isa khoi praja mo oina khoi na tawbam thokpana karino aduga leiriba khoi gi government institution sing dana kari daita pibiraga mkhoi da thajaba thamaga tahon gadabano haibado khangmina si haiduna santi rally asi sasabani.
टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट मॉब लिंसिंग तोकलसी हाइबगी पाउजिल पुबा असोब खोंगसेट अमा सटख्रे खोंगसेट अदो टेक्नोपल गी एसपी डॉक्टर एस इबोम सनलुसिंगबा टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गी अकोइबदा सटखिबने खोंगसेट लोइसिंग अदुना मॉब लिंसिंग तोकलसी आइन इकाई खुमनसी अखोई मीनी सानते हाइबा चिंग खोलाव कयासु लाउखी अमरंद सेनापति डिस्ट्रिक्ट रैली सटखी नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन सेनापति डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स एसोसिएशन अमसुंग सेनापति डिस्ट्रिक्ट वुमेन अतई अतई मैरा पाई कया सरुक यादुना रैली सेनापति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की मरुब लंबी कया फाउद सटखी रैली अदुदा स्टॉप मॉब लिंसिंग स्टॉप किलिंग हाइबा प्ले कार्ड कयासु सिजनकी मॉब लिंसिंग के थौदोक्ता लेखिद्रबा मोहम्मद फारूक खान द सोलिडिटी उठपो ओइनंगसी दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस दा मियाम रैली अमा सटखरे पुन्ना तोंगान तोंगानबा एसोसिएशन कुंदरुक नसर यादना पांगथोकिबा रैली अदुदा मॉब लिंसिंग की थवोंग यानिंग दि हाइबा खोलाव कया लाउखी मोहम्मद फारूक खान मिहात की मायोक्ता सेम की जेसी गा चीफ मिनिस्टर नोंगथोमम बिरेन गंगारांग यानाबा पुरखिबदगी लेखिद्रबगी हक्सांग ngasi rims ki moktagi postmortem tawkhre ngasi numit yung bamatong pungani taba matamda lekhidraba faruk ki haksang postmortem tawki lekhidraba haksang loba lakiba jc ke convener ma zavarna maralejada ba faruk po mob lincing tawduna sian khiba tawdok asi yamalaibak thibane Chief Minister Nongthomam Birena tawdok adabo yengduna laikhiba police personnel sing khudakta suspend tawkiba thagatningai ne लेखिद्रबगी दमक्ता एक्स ग्रेसिया करिमत पामदे सेनब सिंह सेराक पिगदबने हाइना फोंगदोकी It is not for the communion, but lynching is that, killing without trial by some group of people, isn't it? So this system of killing must be avoided and it must be eradicated from this state, from the case of Farooq itself. So since 13 September of this 2018 must be started as the lynching day in Manipur in the name of Farooq. सेरगसिदा थरोइजम की लाइबक थेब थौदोक अदुगी मातांगदा थिजिनबगी दमकता मणिपुर सरकारना मणिपुर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT एम सेमखरे इम्फाल वेस्ट की SP जोगेश चंद्र नंगसे थोकिबा मियोई मरिन साब ऑर्डर अदुदा SIT असि इम्फाल वेस्ट की एडिशनल SP लॉ एंड ऑर्डर S हेमंतन लुसिंगले Share biodiversity for everyone's life high naming thonba global campaign mangasi Manipur की गवर्नर डॉक्टर नजमा हफ्तुलान हाउदोखरे ममांग ngayda lamdam asida fanglamba thawai panba jiba makhalamadi pambi sing ngasigi mirolna uba phanglaktriba sigi haurapham khangdokpa tangai fadre uwa kaktatringayda ngaihaki apamba asina akoibagi fivamda kayamuk yamna sogali haiba khantharaga uwa paktaknana thabagi hainabi leiraba matamdada aying asada ahongba lakliba asidagi kanmangamgani haina governor na fongdokre Institute of Biodiversity and Sustainable Development IBSD na sinduna Hotel Classic Grande da pangthokiba thoram aduda campaign asigi sarkam oina documentary film ama supothoki phongdoki thoram adugi athoiba mithngnel oikiba Manipur gi governor na fazaraba mausa gi khodolna leitenglaba lamdam asida khodol asibu kanduna thammagi mahutta nongma nomagi mangsaklana masak ama oirakle uwa kaktarpa amonakai kaya mafam sadana langthopgi haina bilerakpa asina jiba makhal kaya mangkhibada natana mangbiyana kaya masu leire thawai panma jiba singasi yaudana miyoiba khaktana hingba ngamloi haiba si tangai fadana khangadabani ngasigi mirol singnasu ainga sada ahoma kaya laktuna thoningdaba mausagi calamities kaya tholaliba asidagi kanma ngamnanaba tangai fadana asoba thaudang lahoning hainasu mangna fongdoki ngasigi thoramadada Manipur Legislative Assembly Speaker YKM Sanamasung IBSD की Director Dinabandhu Sahu Susar Yaki. We don't need any scientific speech because either you people know it and there is no point if you don't know it. The main thing is for our own survival, whatever we have to protect. And each one of you can contribute. It is not that you point out to the governor or to the chief minister or to the speaker or the assembly
that you should protect environment. They cannot protect environment alone. We all have to protect environment. We should not throw rubbish on the street because that goes back to the rivers. The rivers go back to the lake. The lake goes back to the ocean. And that's how things happen in the world. It's a cycle that, and each one of us are involved in. If you take a vow that you will keep your surrounding clean. Mathang sayi lisni tarama panda pangthokadoriba Lok Sabha mikhalda BJP chawna maithiduna amuhana center da lengak paiba ngamlaroi haina Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki Vice President oiriba N Lokena phongdokhibaga lunena Congress Party na BJP bu Manipur gi laimaidagi maru phangna muthatpa haibasi lengdraba firep ni haina su phongna singna khre Nambol Singmang da leiba Nambol Block Congress Committee Office da pangthokiba party asigi Mahila Congress ki flag hoisting gi thoramda wafamasi Nambol Assembly constituency ki MLA su oiriba Sri N Lokena phongdokibane Mang na haikibada Center da BJP na lengak paibana Manipur da su party asina lengak pairabadi state asigi sakwat thaurangda hera phibam phagatpa ngamlagani haina miyamna thajanarubani adabo hauzik paliba Manipur lengak asidi miyamgi apambagi mayokta leiduna sakwat thaurang amata paikhatpa ngamdre singi sakwat thaurang pigani haina laukthokiba package ki senpham ngasi fawba lupa amata pithoka leitre Lok Sabha election ki matangda makha tana paladuna MLA Loken haikibada Border pillar ki wathok phawal loisin ngamdaba lamdam asigi mahiroi singi punsibu mangal liba Vice Chancellor AP Pandi phawba lokthokpa ngamdaba lengak asina karamba mawongda campaign tawduna MP ki election mai pakadoribano Manipur lengak asidi Phingang setpa RSS Pandi na haibada satpa lengak ni haina maral siraduna lakadriba Lok Sabha election asida Manipur gi ngamkhai ngakadaba Congress Party da vote pibiu haina su sarya ke ba miyamda appeal tawki Thauramad ex MLA T Mangi Babu ex MLA I Ibohanbe ex MLA N Mangi su sarya ki aikoi lakadriba Lok Sabha gi election aikoi kuire aikoi March natraga April May da tagadoribani aduna sida rai ju na pangang na ngam bagi wanate bharata mona Narendra Modi ki BJP sasol lawai adu Manipur da so hanje ki Lok Sabha matungda BJP ki sarkar lai bati larega Manipur ki lai mai ki BJP pulap muthat kana jai ko je Congress ki leng ba phire bharat da so Congress da kuina sasol tawi adu Manipur da so sahi rama chup ka sasol tawramada praja sing so anoba maho ma jing bagi adu ma tanja la eba aduguma tanjada dani hada BJP naga kunda ma thoiga parga namphu hapuda sidai da bharat ki samvidhan bo khongaung na bani aduguma Narendra Modi mangonda bharat ki constitution mangonda sande samvidhan pi bi sande sidai da single largest majority khwaide yamna kaabda sarkar chamal ka to adu ka sang mana teba namphu hapuda mi ki Congress ta ka ba MLA bo paire singa sarkar yohon mangam ba aduguma party ne Imphal District ki Somongda leiba Biramon College ta staff Nipanbo DPC tawdana tumina haplami haidana Mahirusina College asigi A Block Solon Sinkre A Block Solon Sin aduga Marilena College asigi Students Union ki Finance Secretary L Romesh Nahai Manipur lengak na handakta College asi lenga ki mapung faba College ama oin loksilagani haina laukthokiba adugi khodong chaba lauraga College Authority kharana Education U ki official kharaga manaraga staff Nipal asi loan haplamane Maram asuna loan hapsiliba staff Nipan asigi matangda Manipur lengakna senaba mioi singi mathakta chapsaba excel lokot pigadabane kariguma lengakna union taliba wafamasi tasinadana leragadi makhal makha kayagi khongjang sing Mahiru singna sangsilagani haina section wa thamke Khongjom Kaithel da Assam Rifles ki gari na thom number da gi bike thoba nupa ama laikidre mafam adugi khoi sound na ba miyamna Khongjom Papal da gi Khongjom Kaithel fawba lambi thingzilure laikidre ba mi edo Khongjom Papal mayalekai da gi teksam sadananda sayini pumanga masa hom leire thodok thokpam da gi phangba pawda laikidre ba mi aduna lambi matai da white thoraga lakpada Imphal lom da gi haitharakpa Assam Rifles ki gari amana thenglamlaba matungda maning handuna amuk taksillamani Assam Rifle ki gari aduna lambi mataida khamdana leiba car amasu thongairam ki haire khudakta mafamadu leiba miyamna omsindan Assam Rifles ki gari adu khamna na bahona bada khamnamdana adamak thauraga sien ki bani haire
mani ya mani nang gari chum thola khanda ami ga na phariang tin thola ga ha ma thom me thom ga hajala mo mani ta khara ma hanjan dan ta khara ma ami ga thau chakra thola ma tum da khongyong gi police lai police na han mo yeng de to me lai thole gai jo gai thau ga sora police se lai sora police se lai do nakan nakan moi na paisa baza de paisa ga chala tha to gi hone lai adu ma gari mi thong jang ra di moi seta ba hona da bra adu thaira jara ga palen da lai ha palen da phare palen police na pha ga sora police ga lai kasi langai da gari khama ga moi police lai ga lai adu lai ba atha thok bra khongyong police sora police lai bam thok de अथुम मोई पुलिस लेलो हौगब सेप्टेम्बर मरीद मणिपुर गवर्नमेंट लालब सेप्टेम्बर 18 हौना लम्फेल बैप्टिस्ट चर्च अमदी लम्फेल रोमई बैप्टिस्ट चर्च ता इविक्शन सथनब ऑर्डर थोखिब अदो हंदोकपिनब ऑल मणिपुर क्रिस्टियन ऑर्गेनाइजेशन सिरलमदा पुनिंग सिंगसिलकली ट्राइब सिंगबो प्रमोट तौनबगी पांडमदा मणिपुर अहानब ओइना मिनी आदि महोत्सव की थौरम मनुपी लाल कॉम्प्लेक्स सथरी मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल एफेयर्स की मखादा TRIFED ट्राइफेट न सिंधुना थौरम से सेप्टेम्बर 13 सथरखिबनी हारिब थौरम से सलाई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड अमसुंग यूनेस्को क्लब मणिपुर स्पॉन्सर तौदुना थास की कुलुमदोई फाव सथगदबनी थौरम से मणिपुर येलोंगैदगी खुंदादुना लाकपा तोंगान तोंगान ट्राइबल फुरुपसिंग मरुओइना तांगखुल कवि मरिंग इनपुय अमसुंग मालेम गी लैमाइदगी मुटक्री हानि UN लाउथोक्रबा ताराव फुरुपनसु सर यादुना मखोई मखोई की ओइबा हेलुम अमसुंग हैंडीक्राफ्ट्स के पोलम कया फंगले थौरम अदुग मरी लेने मणिपुर खुंदारिबा आपिप फुरुपसिंग योखनब होनबदा रिपोर्टिंग तौकिबा न्यू ऑब्जर्वर पोस्ट की सीनियर जर्नलिस्ट ब्राउन नोंग अमसुंग नहारुल थौदांग के सीनियर रिपोर्टर निमोल निंगोममदा असंब खुदोल पिदुना इकाई कोनबस उठके We are one, I said. Must I complain? How we can preserve the word we? We have a dictionary, W-E-We. I have said, combine preserve the word again, combine protect the word again. That is more important. We have said, if we are not together. I don't know why have said, why do we not culture rights to preserve the words? The language, it is our that only our identity will be protected. Identity will protect. State Bank of India Group Company के मखादा लेबा SBI Life Insurance Cooperative Limited की अनोब ऑफिस अमा बापुरादा हांगदोख्रे ngasi office hangdobge thorom aduda SBI Life Insurance Cooperative Limited ki Regional Sales Manager Pratap Pawar, Northeast Area Sales Manager Rudrajit Makhopadai, Guwahati 2 Division की Divisional Sales Manager Subrajit Bothakur amadi Imphal Branch की Laitan Them Lenin Yauna मियोय कयाना सर याखे थौरम अदुगा मरी लेनेना प्रताप पवार न हाई की बदा SBI Life Insurance Cooperative Limited की ऑफिस नॉर्थ ईस्ट की ओइना पुन्ना ब्रांच निफु लेरे लोइना अहेन अनोब ब्रांच मंगा अमसु नौना हांगदोकले इम्फाल दा नौना हांगदोकलेबा ब्रांच ऑफिस असिदा पुन्ना एडवाइजर हुंपुनिपा लेरे लोइना अहेन एडवाइजर सहम हापतुना स्टेट असिगी थबक फंगदन लेरिबा नहासिंगदा थबक पिननबा पांदम थमले SBI Group Company के मखादा लेगदोरिबा इंश्योरेंस कंपनी असिना कस्टमर सिंगी निट बेसिस ता लमदम असिगा चानगदबा प्रोडक्ट कया मियामदा फंगलगने कंपनी असिगी मखादा कैंसर याउना क्रिटिकल ओइबा लाइना 38 पो प्रोटेक्शन पिगदबा प्रोडक्ट कया सु याउरी हाइना रीजनल सेल्स मैनेजर असिना फोंगदोके तो इम्फाल में भी हम अभी इंटरडेल में जाके ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं। इससे क्या होगा, अगर कोई कस्टमर पॉलिसी लेगा तो उसको दिक्कत नहीं आएगी सर्विस के लिए। एंड ये जो सर्विस पार्ट है, अभी प्रीमियम जो रिन्यूअल प्रीमियम रहता है वो रिन्यूअल प्रीमियम एनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके पे कर सकता है। टोटल ऑल ओवर इंडिया में या नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज ब्रांचेस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो सर्विस पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, इससे ये कवर होगा, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पार्ट होता है कस्टमर को बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, तो हमने हमारे जो एडवाइजर्स है या मैनेजर्स है ये परफेक्ट है, नीड बेस्ड सेलिंग पे ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं। कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के मनुंग सन लेबा सुगुनु मखा ममांग लेकाइदा स्टेट असिगी ओइना निफुमरी सुबा SBI सुगुनु ब्रांच हांगदोख्रे। SBI रीजनल बिजनेस ऑफिस बापुरा अमसुंग सुगुनु डेवलपमेंट कमिटी अन्य पुनः सिंधना पांगथोकिबा ब्रांच हांगदोपके थौरम अदर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जॉयकुमार हाई लोन पुरगा लोन सिंगदबगी हाइनाबी थंबियो सिंगबगी हाइनाबी थंबियो लोन की थादरप सेंफम ग्रानी खनबिगनु हाइखे थौरम अदुदा सुगुनु असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी MLA के रंजित न फोंगदोकिबदा सुगुनु मणिपुर वैली एरिया की खा थंग सरुक्त लैबा अरोइबा लमदम अमने असिगुम्बा मफम असिदा
SBI gi bank ama hangba haibase kendra asigi miyamgi mihut ama oina matam kayadagi mangjarapa manglala mangfaunari haiki bank asina sugunugi akoibada lairiba miyamdasu kanaba piragani haiki लोनिबु हायगदि गान्यान खनेब अखोय मियोय बने चानबगी पोचिदिने कैदोंगैदसु मांगोय सिगी जुम सिफम दैनेब योनबे याबा दुम लैनि अदो सि तौबियो अदुनतना मुद्रागी लोन लौदुइने खलगा मुद्रागी दे फंगनी लोन लौरेसे कौथोकने खलगदि आई तसिंगनाइदा आई लाइबा बैंक कामुसिंग दा रेकमेंड तौजरोय पिरुनो हाइनि सिंगत पंगम गदोयदि लौबियोबा kai kandi ngarang da pet pa law ba kharana adu da chalaga MLA thanga ba yahon bigano adu to hon bigano what is that adu karino please don't do like that again the kari yamna taning da ba ngangning da ba mayam ama ai tai is very unfortunate thabak to minasi kendra develop to minasi si sugunu da ibro wang breng gi thaujan da gi beng ama hang ba se khoi khoding maki not only within the sugunu kendra but neighboring people of this kendra it may be hill people it may be valley people khoi loinamak khudung sa ba phangagani hai National Institute of Electronics Information Technology NELIT Imphal gi makhada ani suboina More de legadaba Institute asigi Study Center amangasi Assistant Deputy Commissioner More gi office complex sa hangdokre Study Center asi hangdokpa mari lenana NELIT Imphal gi Executive Director TS Pramiso na phongdokibada Study Center hangdokpa asina Digital India amasung Manipur government ki go to village ka mari lenana lamdam asigi chingi manung hanjinba mafam singda skill training course ki khodong chaba pinaba hangdokpani madugi matakta egis policy lakpada Moria simaru oiba mafamama oibana hawal libana harul singda study center asinaso skill development ki kanaba kaya pibada mateng oiragani haike Satra singsibu Digital India ki maramda IT literacy musu electronic course maramda akoina government of India gi free scheme gi makhada SC ST gi training pinaba amasung non SC ST waragana akoina koigi fee lauraga training tawnaba gi pandamda skill India make in India higher projects higher schemes gi makhada akoina NELIT ki is a part of koigi giving training to the youths of the state hangupcha bani Center for Study of Social Exclusion and Inclusive Policy Manipur University amasong Manipur Economic Association senduna database of Manipur haiba hiramda namit humni sathagadaba workshop amangasi Manipur University gi Manipur Institute of Management Studies MEMS ki conference hall da haudokre Directorate of Economics and Statistics Government of Manipur na sponsor tauduna pangthok liba thoram asigi matangda Directorate asigi Director Paijona Kamaina Hai Kibada Manipur Lairiba database asi kadai fauba adequate oibano haibadu khangdoktuna hiram khodingda award paleriba singasi fagatnabagi pandam da workshop asi pangtokpani maruoina Directorate of Economics amasung Statistics na Manipur lainga ki makhada lairiba agriculture industry yaungna department sing da miyeng thamlaga economic survey gomba tauduna state asida afaba database puraknaba honabani loinana pangtholibu workshop asinasu Manipur gi achumba database puthokpada chaungna mating piba ngamlagani haiki thoramasida Manipur University School of Social Sciences ki Dean Professor N Lokendro Directorate of Economics and Statistics ki Secretary M Luikam MEMS ki Director Professor CS Ebol Nasingba masak naiba mi kayasu sariyaki information से every sector every area के से agriculture की और सो industry की और सो we have Directorate of Economics and Statistics ना एक ना statistical yearbook कुम्बा economic survey कुम्बा publication में हम होंगे primary level दा हाई तारे household level कुम्बा तो बस ना information से survey तो और का information से कोई collect हुए government department सिंग देगी ना collect तो बस ना secondary data को हुए हरे बा information सिंग से कोई ना collect तो और का publication sing the hapchil laga ekhoina library da yon besu to we then any data user na lakun da ekhoina pa handuna every government department di ekhoina data collection si to we Irawat amasung trade union movement haiba hiramda khananebagi thorom ama More da pangthokre thoromado All India Trade Union Congress More ne sinduna More gi ward number 7 da leiba Sawang Phai gi community hall da pangthokibani Lamyan Mahizam Irawat po ikai khunab oina pangthokiba khananebagi thoramadu All India Trade Union Congress Manipur gi lusingba singamasung mafam adugi miyamna sariyaki Hauji matang swaida break matang laujage break matungda
Framework Agreement ki mayokta Reformist Students Front RSF na chatarapa khongjang gi sarukam oina ngasi so Kaksang District ki Langmaidong gi Ais Kanailal Memorial English School da Mahiru Singalunena wakat khongjang sathaki bagi pau amadi Manipur mas malim gi tongan tongam I pau sing pudun laksage impact news po mengta da lebiu break matung da taran oksere hoji bakhata pau da Framework Agreement ki mayokta Reformist Students Front RSF na satarakpa khongjang gi sargam oina ngasi so Kaksing District ki manung san laiba Langmaidong gi Ais Kanailal Memorial English School da Mahiru Singalunena wakat khongjang sathakre ngasi gi wakat khongjang ado losilakpada Ais Kanailal Memorial English School gi Mahiru Singna Human Sense Semduna Framework Agreement na Manipur gi apun magi saktam kaiba piba yaroi Article 371 Clause A amadi sex schedule Manipur sanaba yaroi divide and rule policy khudakta gi lepkadabani pre-merge agreement status khudakta hanjinallo long live Kanglei Park long live Manipur haiba kholau kaya lauki ngasi mak Article 371 Clause A na Manipur da pirakado ba kaiba amadi framework agreement na ang bang Manipur sibu masen thukai na ba honar liba inda ga men thawung si RSF amadi Kanglei Park da laiba mahiroi khuding bangna yabang amloi hafe wakham madu RSF ki maikai degi thamjaba loinana ngasi bakhata na changsi lagliba khongjang ngasi lagliba September thagi aroi numit habdi date 30 fawa leptana changsin jagi gani Kanglei Park da laibiriba bakhal khuding makki praja khuding mak section khuding makna changsi liba khongjang ngasi sogot piduna punna ama toina pusin binaraga Kanglei Park Manipur sibu kannaba hona minarsa Border Town Moria da drug lalonba masung drug sizinaba thingbagi khongjang sangsiliba Anti-Drugs Abuse Campaign Committee Moregi volunteers sing the drugs savani haina singnaba mioi singna landarakpadagi irang sauna thokre thodoga singa si namit ungba matung Indo Myanmar Friendship Gate manakta laiba No Man's Land thokibane Anti-Drugs Committee gi volunteers singna Indo Myanmar border paring da drug pithok pisin taunari haibagi pau fangbadagi committee adagi volunteers singna No Man's Land da phanana balumna laikhe Lumduna Lading Tanja the Myanmar Romdagi, Nisa Chabani Singnaba Singh, Amasung, Lever Singh Mandaraga, Committee at the volunteer Singh da Nung Tajilaki. Todok Adu the committee at the volunteer Kaya Asopan Nangbadagi, Mori Hospital the Pukatuna, like a Naki, Mafamadugi, Nagyeta Tariba Musingi, Marakta, Todok Aduna Maram Oraga, Akan Mamongda, Unkanaraki. Faudu Pangbadagi Todok Madu the Mori Poliski DSP, Thomas Toksum Lusingba, Mori Commandogi personal Sing Yawa Kambu, Mari Laktuna, Irang Namtanabakana Honaki. Myanmar gi Makidagi so Army Police Ambasung, Immigration gi Kambu Sing Laktun Irang Laksun Nabahonabada Saryaki, Tungda, Myanmar Ambasung India Anigi Marakta, Mifamama, Nampalong Market ki, Immigration Office the Pang Toktuna, Yasinaba Purakpadagi, Irangado Loisinki. Tenopal District ki manungsa na khuding thabi village tagi kilometer tarilom sangsilaga laiba maring community khaktama khundaba Langkhong Sing village ase khundarak pa sahi nipu helak aba si phawada electric phangdre Langkhong Sing village ki chief ke Kothil maring na phongdor pada khulasi da yumna kuntrani thoi lai aduga population na cham gomputari mu lai khulasi khundarak pa sahi nipu muk sure adabu ngasi phawba electric phangdre mai phangnaba Marilena Minister MLA Amasung Electricity Department gi maina bamioi sing kayar so haijaraba so kana amatana tavidre housing Parliament Minister Nongthom Birian Lusingba BJP lengakna khul asibu mai fangan bina ba haijarakle nakalamaramda Langkhong Sing khul asigi secretary ke Akham Maring na phongdor gi matungina laglebo October 15 gi manungda khul asida mai fangandaba tarabadi matagi numit October 15 dagi National Highway number 102 Mori Lambi Thingzinba ke Khongjang sangsilagani haina sarkar saksinwa tamlakli koi Langkhong Sing pali se sahi nipu yore hojik phaba koi mai phangdena adum daire mai phangdibda yam awaba mai onar ga lairi DCB ke government duna koi ki Langkhong Sing khun aduda mai se Christmas nangnangai soidena phanghanbio haina aina hajari akoi khun asida mai ngandi draba Tarabadi October ki date 21 faudagi akoi national highway ase akoina ban amadi blockade na chingba khongthang akan ba khongthang paisilani ngasi lebak asigi Prime Minister Narendra Modi ki hampuni palak soba mapok komonumit ka mari lenena Imphal East District ki haingang da leiba ivadau marjing da tree plantation and Swachhta Bharat thoram pang thokre
थौरम अदु भारतीय मोदी आर्मी ने सिंधना पांगथोकिबने ngasi थौरम अदुगी manung sana भारतीय मोदी आर्मी स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट कोंथौजम बिसोजना भारतीय मोदी आर्मी BME हाइना मिंगथोनबा बल्फ अमसु लॉन्च तौके के बिसोजना पांगमी सिंग फोंदोरपदा ngasi पुथोकलिबा BME हाइना मिंगथोनबा बल्फ असि लेवाक असगे मियामदा अहोम ममलदा फंगनबगी पांडमदा पुथोकपने लोइनना मखा ताना मियामना नुंगतिगी सिजनबा पोलम सिंग अताबा ममलदा पुथोकनबा पांडम थमले हाइगे ngasi थौरमदुगी manung sana BME के थौमी सिंगना लमतु सेमा मसुं उ पामी सार कया मसु थाकी सही अनी बुंग दे एनी डिफेक्ट लाख मतमदा अखोइन अमुक मसा दे चेंज तौगनी सही युम अम खक्तदा मंगा दरकार लेबा कुल दरकार लेबा खुदिमक लोइनेबा फंगनबा खोई सेम साबा लोइजरे अहानबा भारतीय मोदी आर्मी की पुथोकसबा सही भारतीय मोदी आर्मी थाबा बल्बनी मसिगी मखा ताबा हजिक अखोइ म्याम अम पुथोने गुदंगता सेम साना लेरे याइफनबगी दंगता नुंगाइनबगी दंगता लाइरबे प्रजासिंगी दंगता खल्लगा तौबनी आयुष्मान भारत मिशन की मखाद इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की वांगवे स्टैंडर्ड कंस्टिट्यूएंसी के मनुंग सना लेबा नावरेम सफ्रो मुतुम फिबाउ इरम सिफाई अमसुंग गोविंद ग्राम दा सावा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मरी ngasi वांगवे स्टैंडर्ड कंस्टिट्यूएंसी के एमएलए ओइबा लुनना मणिपुर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एजेंसी के सीएमएस ओरिबा ओइनाम लुखोइना ngasi इनॉग्रेशन तौखरे संगाबगी थौरम अदुदा एमएलए ओ लुखोइना हाई आयुष्मान भारत मिशन की मखादा इनॉग्रेशन तौरीबा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सिंगसिना खुंगंगी एरिया दा लेबा प्रजा सिंगी हकसेलगी फिबम फननबा नाद येक्तना मपुंगोइना मिरोनबी ममा सिंग अमसुंग अंगांग सिंगबो अनायक याउदना लाइना तिना सेलंदना थंबदा असोबा मतेंग अमसु ओरकनि हाइकी आयुष्मान भारत मिशन दुगी मखादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मरुइना रूरल एरिया दा लेरिबा डिस्पेंसरी सिंग अछि अपग्रेडेशन तौरगा रूरल दा लेरिबा प्रजा सिंग सिगी अना लायंग बदा खुदुंग चाबा हेना पिननबगी दमकता भारत की प्राइम मिनिस्टर ना लॉन्च तौगिबा दुगुंबा मिशन दुगी मखादा पाइखटपा स्टेप ने खोय आया अपील दगी दि लेकाई सिदा लेकाई दा लेरिबा सब सेंटर्स हाना वेरमिबा अपग्रेड तौखरबा जगह जगह दा लेरिबा प्रजा पुनमकनसु इसागी प्रॉपर्टी नि इसागी लन नि मसी एखोय तुंगी हेंग हरकदरिबा तुंग कोइना होरगदब पोटनी ने खनबीदना लेकाइनेसु फजन प्रोटेक्ट तौबीदना लेकाइनेसु कोऑपरेशन पिबीदना लू नाना तरू तनाना दुंबा याम हाइजीनिक ओइबा दुंबा कोई हॉस्पिटल अमा ओहेनबदा याम पुनमकिजु सपोर्ट चंगी मयाम पुनमंगनसु मुतेंग पांगबियो सांदल की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दंगा सिदगी NDC आयुष के इंटीग्रेशन क्लिनिक अमा नेशनल हेल्थ मिशन आयुष मणिपुर की स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर बेनाडिक मरिंगना हांगदोखरे ngasi hangdokiba clinic adu district hospital Sandilna National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke ki makhada hangkibane ngasi ke thormadu ki manung sanna ayush ke integration camp amasu pangthoki Bishnupur district ta swachhta hai seva campaign ki saruk ama oina district adu ke tongan ba mafam singda cleanliness drive haudoba ki kongsat satkre district water and sanitation committee ne sinduna haudoki ba drive aduga mari lenena miyam gi oiba kongsat amasu mini secretariat complex dagi Bishnupur district hospital fabu satki kongsat adu MLA L Radhakisho S Bira T Ravindro yauna district adu laiba lenga ki department kumapan gi official singsu saruya ke drive aduga haudopa ki thoramda district adugi lairiba gram panchayat kunmarida open defecation free oire haibagi certificate singsu pradhan singda district water and sanitation committee ki maikaidagi kusinaki Imphal West District VDF Welfare Association na masagi anabana laikhidraba VDF personnel Huining Sumbam Athoiba Meitegi imong the lupa lak mamating pangre ngasi Baupurada laiba Imphal West Police Station da pangthokiba achamba thoram aduda Imphal West ki SP Jogesh Chandra Haubi Mamadi Association asigi President Mohammed Riaz Khan laikhidraba ki apok PL kanunda senpamada kusina kibane Paumisna wangala duna Mohammed Riaz na haikibada senpamasi VDF Welfare Fundagi pibani adam oinamak laingakna VDF singi oina welfare policy sembinaba laingak ki puning singsinke Atoi bahau ki bame kitang kuntareta masagi anaba na moraga like dabani. District sida every video ama sirakpata ragadi ko welfare fundagi lupa lak ama pijagani loina na kaigum on duty manungda solok kapalakpa aduma yawata ragasu magi medical report gi matungina
अखोई तफम थोप वेलफेयर एसोसिएशन नि खरतंग ओरगसु कोई पिननाबा मदुमसु कोई वेलफेयर एसोसिएशन ना खनरगा पिजगनी पिरिबसे को ऑल मणिपुर के बीडीएफ तगी कंट्रीब्यूशन तौबनते सुमनगे डिस्ट्रिक्ट ना अखोई डिस्ट्रिक्ट सु बीडीएफ लिसिंग अनिगा यांखै लै अदुगी मनुंगदगी खो कंट्रीब्यूशन तौरगा हारिबसी खुसिना जबन पिसा ताउद थौनी जब अमसुंग विश्वकर्मा पूजा ngasi इंडिया की मफम कयाद यामना हराउ तयामग लोनेना पांगथुंगनरी मालेम असिबु सेंबिरक लोनेना खुसु खुलाई की लन्नी लाइनी हाइना थाजनरीबा पिसा ताउद थौनी जब अमसुंग विश्वकर्मा पूजा की थरम ngasi मणिपुर की मफम कयादसु पाकसना पांगथोकी थरम असिगा मरी लेनेना मियामना अयु अंगनबदगी हौरगा खुसु खुलाई सेंगदोक्तुना सामथोक्तुना ईश्वर की मांग थमदुना हेना साउखटबा अमसुंग नुंगा याइफबा पुरनबा वाखलोंदा थौनीजखी धर्म की ओइबा लाइनिंग लाइसोन तौबा ngamjaba haira katpa lunena taibong mapuda ngamjaba लाइनिंग लाइसोन तौबना ngasi ki thoram asigi mapum sakta moiki ngasi ki thoram asi Assam UP Karnataka Bengal Bihar Jharkhand Orissa amasung Tripura dasu yamna pak sanna pangthoknaki खुसुखुलाई मबुगुन लौनरिबा विश्वकर्मा अमसुंग पिसाताव की थोरम लेबाक असिदा सिनथुंगना पांगथोनबगुम क्वा कैथेल ngana पिथोंगदा लैबा इबेम्सना टेलरिंग हाउस दसु पांगथोखरे कुमजालिसुनि तरा की स्टेट अवार्ड ओइखरबा एम्ब्रॉयडरी तंफम अमदि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स ओरिबा टेलरिंग हाउस असिदा तबक तौबा मियुसिंगना विश्वकर्मा अमसुंग पिसाताव की फोटोदा लैसु अमसुंग हैरा कतुना थौनिजखी हौजिक सानबग पाव सही अहम लोम की ममांगदगी सेंगो सागत खरगा हन यंगबीदन लैरुराबा डीएम कॉलेज ऑफ साइंस की स्विमिंग पूल कॉलेज असके प्रिंसिपल इलामम जदुन हांगदोक्तन ngasiदगी सिजिनबा हौखरे यूजीसी के सनंग मखाद लुपा लाख कया संगना सेंगोट केबा स्विमिंग पूल असे सिजिनदबना मरम ओइरगा फिबम सोक्सिलकपदगी खोंगथांग असे लखोटलकपने लोइनना ngasiदगी हारिबा स्विमिंग पूल असेदा कॉलेज असके माइरु सिंगना इरोइबा तमदा हेना खोदोंग साबा पिबदा नतना मखल कयागी ट्रेनिंग सु पिगदौरी मदुगी मथक्ता अथोबा मिय कयासो इरोइबा तंबिबगी खोदोंग साबा फंगलगनि हाइरी हौकिबा सेप्टेम्बर 9 के तरामंगा फावा मलेशिया की आइलैंड ईस्टलैंड सिटी पेनांग पांगथोखिबा अहानबा आसिया पैसिफिक मास्टर्स गेम्स 2018 दा मणिपुर के मास्टर जोगेशो खेत्रीमयुमना केजी होंफुमंगा द होंफुमंगा कांगलुप की पेंगचाक सिलेट इवेंटा ब्रोंज मेडल फांगनकले मणिपुर की कक्सिंग तुरेल वांगद लेबा मास्टर जोगेशो खेत्रीमयुमना इंडिया की अमदि मणिपुर की मिंगसित पुरपदा पेंसाक सिलेट एसोसिएशन ऑफ मणिपुरना नुंगाइब फोंदोरकले मणिपुर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज वुमेन्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट ngasiदagi मणिपुर यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल ग्राउंड दा सानबा हौखरे टूर्नामेंट असigi ngasi ahanba sanakiba मैच दा मणिपुर यूनिवर्सिटी ने जीपी वुमेन कॉलेज पो पांजल 13 सिनोदा माइथिबा पीकी टूर्नामेंट असigi ngasi नोंथुल सानकिबा ahanba सेमीफाइनल दा बीरमंगल कॉलेज ना डीएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स पो यामा लाक्चना पांजल 19 सिनोदा माइथिबा पीरमलगा टूर्नामेंट असigi फाइनल संगमखरे लोनेना सत्रिबा टूर्नामेंट असigi अनिसुबा सेमीफाइनल दा डीएम कॉलेज ऑफ साइंस दा मणिपुर यूनिवर्सिटी पा पांजल 19 दा माइथिबा पीरमलगा फाइनल संखरे मणिपुर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कमिटी की मियंग मखा द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मणिपुर यूनिवर्सिटी ने सिंधुना सत्रिबा बास्केटबॉल टूर्नामेंट से हौदबकी थरमदुदा डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर मणिपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सीएस जसवंता मणिपुर यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स डॉक्टर सीएस प्रदीप अमसुंग एमयू स्पोर्ट्स कमिटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर केएस जोईचंद्र नसर याके टीम मंगा सर यादर सत्रिबा टूर्नामेंट के फाइनल डीएम कॉलेज ऑफ साइंस अमसुंग बीरमुने कॉलेज अनि हाये नोंथल सानरगनी तरेसुब मंगसा ताबम इबोयमा अमसुंग पुइनाबती मेमोरियल मिक्स लीग कम नॉकआउट कांग वाइस केंद्र वाइस कांग टूर्नामेंट खुंद्रापम केंद्र कांगकुट माई पाखरे ngasi सानकी टूर्नामेंट से तारांथोई सुब लीग ता खुंद्रापम केंद्र कांगकुट या स्कूल केंद्र कांगकुट पो पांजल कुनमाथोई तराहम माइथिबा पिबा ngamke सेंसस के डायरेक्टर एम हरे कृष्ण आईएएस अमसुंग महाक इमु मनुंगना सेंथंग मखादा कतुना सिंगा मथक्ता लैबा नादिमम लैकाई के कांग संगना सथरकिबा कांग टूर्नामेंट असिदा मणिपुर की तोंगान तोंबा केंद्र सिंग के लाखपा कांग को तरा मरी ग्रुप मरी थोकना खाइदोक्तुना लीग मैच सिंग असिदा लंबा तौनरे मणिपुर कांग एसोसिएशन की मियं मखादा सिंगजमै केंद्र कांग को सिंधुना सथरिबा कांग टूर्नामेंट असिगा तराहमदोई सुब लीगता थामबन केंद्र कांग खुन अमसुंग थोंगजु केंद्र कांग खुन अनिना हायें लंबा तौनरगनी
Hauzi arubada Marabu Paumana. Haroizam ki thaudok amadi mob linsing ki mayokta ngasi Imphal yauna tongan ba district sing da miyamna maira ki khong sat khore. Save biodiversity for everyone's life Haidaming Tuanba global campaign amangasi Manipur Governor Dr. Nazma Haftalan Haudokre. Lagliba Lok Sabha Mikhal the BJP Sauna Maithiragani BJP Manipur ki Laimaidagi Maru Fangna Mutat Pahaibasi Congress ki Lengdrama Firep Nihaina MPCC ki Vice President and Lokena Singna Kre. Imphal East ki Berongwe College Somong staff Nipan bo DPC Tawdada Tuminna Haplami Haiduna Mairu Sina College Asigi A Block Solon Sinkre. Amasung Anti-Drugs Avis Campaign Committee More ki volunteer sing da drugs sabali hani sing na bamiyo sing na landarak padagi chaung irang thokre.